ukunde kahle yabona ngiyayibonga advice yakho Dlomo abona umjabulisi usewumuntu ke manje hayi lento yathi igunde lebheke phezulu ubengasiyona umuntu sengidlule hayi kodwa ukunde kahle ke manje yibo abazali laba ingoba yendodana le iyanyakaza wonda nayethi mabulanga yini ngengomani chindi kasayezi zeza athatezeka anjisona ipoza wonda nayethi mabulanga yini ngengomani chindi kasayezi zeza athatezeka bafowethu ngoba usazowagibela babe stage ngizosale sengikwenza lokhu just ukuthi nje abingelele abonge nje ukuthi niphumile ukuzokweseka iNdodana kuphela awumole kumbhobho sibiye ubaba abingelele sanibonani ngiyabonga kakhulu ukusapota lo mntwana zakwethu lengane yamagcino nje ugcina wami lona ngibonga kakhulu ukuthi nimthande ngiqhubeke nokumthanda ngani zakwethu ngicela lothi babezala lapha sondele ngolothi babezala yabo hayi siyabonga bingelela ma sasubingelela ma sanibonani ninjani ngithi nje suka siyabonga kakhulu bafowethu bengithi nje angikwenze lokho ngoba bese ngizwile ukuthi bakhona sale sesibabona sonke siyabonga kakhulu baba siyabonga kakhulu la nginensizwa uNtezi Mnandi umfoka Sibiya umanye iphunga le Olundi sona madoda umfoka Shayikhanda awubingelele mfowethu